Sayang man Wia. Sayang man Wia ya teo ele uso pule yala.
Sali mafuta mai yatoe usopu le yala. Malo lava soifua bi yata nei tai a Feau. Yan naman ay pang lang. Pang biya may na ito. Nei tai au. Tai foi le tua ona oe le uso.
ia tātou kāpua i atu I le atua. la sunga fa fenga nanai ia ba pe foi le faletua ya Florence tai mafuta mai
Amene bia tama. So for Maria, Anthony, malfaltua la lele, tasi, tai mafuta mane tai au, tai mo fa manyanga. Sa mai foi nei tai au. Mafia mai foi nei tai au. Sa mai. Falia foi lo fia nei tai au. O lo sa mai. Ilunga o to fanga pe fai fasoa e malei fua mai. Sa mai. Tai mai mua mai. Fantasi mai. Tai la sunga fa fengainga nanai mafuta mai. Tai la sunga Anthony malfaltua fantasi mai. Sa mai nei tai au. Fatua Florence Tai mafuta mai
whatalo fatu fo ile ai ngon fatu tu nei tai awa ia mi yatama tai faltua Florence fatasi mai sai mai mua mai sai fonga mai fa mabile atua nei aso
Ya malo lava le on sai. Faftai foi mafuta mai. Ya nei tula ya tato atu foi stato talo ya vi ya tamala o fio. Foi ya tu malava tamale vi inga ila o fio o watama o la o fio. E ona me uma lo mato tua. Talo tamale nei taiao faftai ya tamai la o fio. Ona nei ya so fa popo mai ya so lo mato wola. Faftai tamai la o fio le mana o lo nganga paia. O whapelao na fio matai tolu ina I mato ia o mato iai foi tamani nei lalolangi. Whaftai tamai le toto Yesu sausawina I mato. Whaftai fo ia wangi pa ia. Whapelao na fio mato la wapi. Mea uma la lo mato iai tama. Ua manu iai mea uma tamao na Yesu mato wali. Talo tamani nei taiao. Ia lilingi mai lunga ia tau lau whaunga. Ina ia o whaia fo ima whaleo ina nei whasoa tama. O ia ile manuia ma lea lofa mai lau o fio. Tama whauru whanongolongo o lau whanau nei tai au. Ia e tele matele ai sovi inga o nau Yesu. Amene ma amene. Ia o le tātou au nanga fone o le. Feau o le Satauro amene. Ia o le au nanga foi o lo whapelao nei lalo le. O le ala leo whaleanganga. O le Klopola Kintama TV. Ia o lo o ini usila foi o lo o ilalo le wawainga. A le sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta. Amene. Ia o le itai au. Ia au foi o na o whata alofa atu. I le paia foi ma le mamalo so tātou atunu o Samoa. I ona tūlanga whalupe amene. Ona I whaingata fo I le tapo inga malu o seo tātou atunu. Ia e tainane. Fo I le whainga malo. Filfilia wa iai fo nei mai tau amene. I le sunga I le laule le mali toa. Ia o le tātou pare mia filfilia fo I. Ia u whapenao na tātou iai fo nei mai tau amene. Ia o te whatalo whātua I fo I le
au whainga luenga pa ia, o le au whainga luenga tutofi a le atua. Ia o lo whapena foi o na lato tau wasuina le ipu vai o le ola i whata whai tau langa i fia i tafa o le neila lolangi. Ia o na o le tala inga o le finangalo lo tātou wali o Yesu Keriso. Amene. Ia whata alo whatu le ainga o le whatu atua le tino Keriso. Ia whata alo whatu i. Wo foi mapanga pele la wa nei por kalame o lo mai mua mai. Ia o te whata alo whatu i le sunga le whawhiangainga ia Mike Bretta ma le whalitua ia Sarah. Ia ai tai nani lava le pa ia mai walunga o le ekalesia i manrewa. Ia o le vi inga i fo i le atua. O lea o te whātalo whātua i nei tai au fo i le suafa mamalu o lo tātou wali o Yesu Keriso. Amene. Ia o nei tai au, ia. Ia o fo i ona tātou wo i le awhianga pa ia le atua. Amene. Ia e whapena fo i ona tātou whanungolongo fo i. Ia po le asa whetalai mai o le atua nei tai au. Ina ia whapena o na tele ai sona vi inga. Ia e whapena fo i. Ona ta ia lai nai lo tātou sāwaringa nei a sofo. Amene. O le tātou tusi nei tai au. O le tusi korinito. Lua korinito. O lona mta upu e se fulu. O le whai upu mua mua e o le whai upu e wha. O le tusi a le apostolo Paulo i le ekalesia i Korinito. Lua Korinito, mata upu i se fulu, whai upu mua mua e o le wha. O le wha urutalaina po le autu o le mata upu. O le pule a Paulo malona winga. O le pule a Paulo malona winga. O au lava o Paulo o le whama walalo pe a au ia te utou. Ai whama losi pe a o le ia te utou. O te ai o iatu ia te utou ona o le anga malu ma le alofa. O Keriso. O te ole atu lava ina ne i o whai whamalosi pe a o iaia te utou. Ma le whamalosi o te manatu e matua. Whamalosi atua inisi. O e manatu natu ia te mātou. Peisea i wa mātou sāwa vali whaaltino. A wā e ui lava ina mātou sāwa vali i laletino. A wā e ui lava ina mātou sāwa vali i le tino. Mātou te le tau whaaltino. A wā e ui lava ina mātou sāwa vali le tino. Mātou te le tau whaaltino. A wā o au penga alo mātou nei taua. E le whaaltino ia. Ai whamalolosia e le atua. E le peti ai olo. Ia se i toi whafonga mai ia manino le leila o lo whafonga i le finangalo tama. O a ulava o Paulo o le whamawalalo pe a iaia te utou. Ai whamalosi pe a o le iaia te utou. O te ai o iatu ia te utou ona o le anga malu ma le alofa o Keriso. O te o le atu lava ina ne i o whai whamalosi. Pe a o iaia te utou. Male malosi o te manatu e matua wha malosi atua inisi. O e manatu natu ia te i mātou peisea i wa mātou sāwa vali whaaletino. A wai ui lava ina mātou sāwa vali i letino, mātou te le tau whaaletino. A wā o au penga alo mātou nei taua i le whaaletino ia, ai whamalosi e le atua e le peti ai olo. Ia pei foi ona o fai atu le taimi wa whano ona o le tusi a le apostolo o Paulo le ekalesia i Korinito. Amene. Fai mai le apostolo o au lava o Paulo o le whamawalalo pe a o le iaia te utou. Ai whamalosi pe a o le iaia te utou.
Amene. Olona winga ole tala la apostolo a fai e yai ile kalesia e fama olalo. Ai ale yai ile kalesia olona winga ole watusi famalos. Watusi maile le apostolo e fama losi le kalesia I konlito ile anga maluma le alofa. Mamai wa ai oi mai. Ile anga maluma male alofa o keriso. Le ala watusi mai ile apostolo famai. Ole yaya te oto. O te fama walalo. Sorry, e fama walalo le apostolo pe a yaya I lato. Ai ale yaya I lato e tusi fama losi. E tusi fama losi le kalesia o yale apostolo ile kalesia. Male apostolo e uia ina matou sava vali ile tino ai matou tele tau faltino awa ole atua na te fa malusia ila to e uia ina matou mai apostolo e uia ina matou sava vali tino ai matou tele sava vali faltino. Amini olona winga le tala la apostolo e uia ina yele tino ai ele saba vali la to falitino. Amini e saba vali fale nganga e fa pena foi la tato saba linga a tato yai ile nei olanga. Amini a tato te saba vali falitino ai tato saba vali fale nganga. Awa ole tangata e savali ile tino. E olona winga e tau mai na ola e fia ia I mea le tino. E ola I mea le tino. Awa e tele I o mea le tino e tuina nau I ele tangata e fia ola ai. Amene mea na e fiwa ia tatou tangata fatuatua. E tau avatu le suafo Yesu Io tato I tangata foi la ele Italia faltanga ai ele Italia ia ona ele mafai ona ese mai bealtino ola fia I bealtino. Amene me na fi wa tato e toso mai ia onisi foi o tato inga ma tato woma e fi o tato e toso mai me fale nganga. O lana lai tu ina na wale loto I mea le tino. Amene. Famai le apostolo e uia ina matou sava vali ile tino. Ai matou tele tau fal tino. Amene. O le nau ta inga o le apostolo le kalesia I konito. Ia ola I le alofa ma le anga malu o Keristo. Amene wawa I loa le le apostolo e tatau na ola le kalesia I le alofa tu noa le atua a wai manuia I le kalesia e fa pena foi la tatou a tatou ola I mea fale anganga e fa pena na lilingi mai le atua lo na alofa tu noa I lunga ia I tatou pe asila fia tamala I tatou te ola I mea fale anganga. Amene ai le fia fina ngalo tama e tatou te tau mafai e ola I mea le tino. Awa o te loa ona e tau te mai moa mai ona e tau te sila fia mea le tino. Amene wa o mea le tino o mea ia le faitaanga o le mulilua o le ngaoi o le whao mea o le losi mea uma ia le tino i le tau ona I le tau e tātou tangata whatuatua o na ola ai. Ai tau ona tātou wola I mea whaleanganga. O te whata alofa atu I lo uso o relei lava leo Miriama o whatasi mai. Ma lo soifua Miriama
ona o le o tātou le upo le atua, amene. O le mea lea, o le finangalo na o tamaa, ia I tātou na whanau whatutua, ina ia whapena o na tātou wola I le alofa tūnoa o le atua. E whapewhea na tātou wola I le alofa tūnoa o le atua, e tatau o na taulolo tātou whatuatua, ia Yesu Keriso malana ngā ruenga mai e ana whai lungo le Satauro. Amene. Ma mai leo o le muamua konito, mai leo Paulo I le ekalesia konito, na o ia I fo ia te o tou male vai, male matau, male ngatete tele. O le tala lea la apostolo na whai le ekalesia konito, lea mai konito muamua, ono na mta upo e lua whai upo e tolu. Amene. Mai leo le kalatia I lona mata upo e lima, lona whai upo e lua, whauta mai ea o a ua Paulo, o te whai atu ia te o tou a whai e periso meina o tou, e lea o ngā lama Keriso ia te o tou. O le periso meina o tangata wa whama maina. Mai leo le apostolo a whauta mai ea o a ua Paulo, o te whai atu ia te o tou, a whai e periso meina o tou, e lea o ngā lama Keriso ia te o tou. Amene. Vi ia tama. Kama ile le konito lea muamua konito whai upo e whālua tasi. Po le whea tau te loto iai, o te aru atu ea ia te o tō malisasa. Po le alofa ma le loto anga malu. O le tala le apostolo, o le whai le ekaresia I konito. Amene. Mai lea le efeso lea e ono whai upo sfuma tolu. O le mea lea ia o tō tango ai o tō ofu tau ato toa. Mai lea tua ina ia o tō mawhaia o na te te atu. O na te te atu pe a o le aso vale. Pe a uma o na whaia o mea uma tō te tū maua I lava. O le tala lea le apostolo na whai le ekalesia I Efeso. Amene whamai o le mea lea ia o tō tango ai, ia o tō ofu tau ato toa, o a ofu tau ato toa. O tātou e iai tātou fo o tātou ofu tau ato toa, tango ia ofu tau ato toa, o le filemu, o le alofa, o le onsai. Tele ia ofu tau ato toa e te tau ona o ofu ai tātou. Tātou o ofu le alofa o le atua, tātou o ofu le file mu o le atua. Tātou o ofu le ono sa'i o le atua. Amene ofu tau ia I mawhai o na te atua I tātou. Ia ngā luenga pepelo le te apolo e mawhai. E tau mawhai e sau. E attack mai oi. Po tātou uma. A le sau o le ato atoa. Ofu tau o lo whapena ona ia te oi, o le ofu tau, o le alofa, o le file mu, o le onsai. Tele ofu tau e tau ona ofu ai tātou o le amiotonu o le atua. O lai e sau le whausosonga, o lai tumu oi le anganga paia. Amene e mawhai e tātou ona te atu, ia ngā ruenga pepelo le te apolo, e sau e tau, ataka I tātou I lea aso ma lea aso. Alo whapena na whaatumu ina I tātou I le mana o le anganga paia. Amene. Pe ona whai le tala ale apostolo I le ekalesia I Efeso. O le mea lea ia tango ai. E whapena fo I tātou. A tātou soifua I nei lalolangi. E te tau ona tātou o ofu I ofu tau ato toa mai le atua. Ia tātou tatalo I le au noa. O le finangalo na o tama. Wa ele ofia sila mai tamai ini mea tātou te maua po wani tātou po tātou sila tamai o tātou loto. E po whamaoni o tātou loto I le ali.
Amene. Ia. Ole tatou whaasoa fo na nei tai au e fia tau tala fo ia umia ile afionga pa ia tama ma whaasoa ia ai ona o tatou taimi e whapena. Ia ai tatou ta ape atu fo nei aso I Feau manga luenga o tiu te mawhaiva. Ia, pe ona o whai atu. Whai mai le apostolo o Paulo e. Tango yo of tau ato atoa. Amene. Ia of tau ato atoa na e tau ona tatou wo ma tatou nei aso. Ia o le alofa o le onu sai mea uma fua na o le anganga pa ia I tau ona totongo mai tono tangata whaulaina. E whapenao na aliari atuai le tangata whaulaina ia le alofa ma le angalelei o le atua. Amene. Wa tatou o tatou o suiva ai o tama. E whapenao na tilo mai le lalolangi o la susulu atu ia tatou le la mepa o le alofa o le atua. Amene. Whamamia tele le atua ni nei aso. Itiute mawhaiva. Ia, tama wa iule whaso a lau whanau, whaftai tele a tama I lau upu. Wa mai fo ia wa uina I o mātou tangata nei tai au. Ia tama, ele ai ase mea mātou te mawhaia o mātou ieni nei lanulangi. E mātou te mawhaia mea uma tamai. Ona o le whaatasi mai o lau o fio e ala le mana o lua nganga pa. Ia, o le atama, moli atu le anganga o le whaftai tele I lau o fio. Whaftai tamai lau whaunga. Whaftai tamai le malosi ma le ola. Whaftai lau wha malolonga I o mātou tino. Mo mātou loto, mo mātou mawhauwhau. Tama I lātou umalawa na whaatasi ma mai moa maneta e au. Ia lilingi atu I lunga ia I lātou umalo manuia. Ina ia manuia lava I mātou. Ai tele ma tele so vi inga o na Yesu. Amen ma amen. Ia ua afoi. Umai le whaastoa ia ua. Whaftai a mafuta mai. Whaftai le alolofa. O te whaftai atu I le uso la le lei lava. Ia pule iala. O te whaftai atu fo I le sunga le whawhengainga I ananai ma le whaletua I a Florence. Ia, whaftai atu fo I le uso au le leila valea I a Miriama whapito tui tu vau. Tai whatasi mai. O te whaftai tele lava I a te utou. Lo tō wanga le lei ma lo tō anolofa. Ia wamwhai ai foi ona tō mafuta mai nei tai au. Ia whamanuia tele lava le atua I a te utou uma lava. I le suafa mamalu o lo tātou wali o Yesu Keriso. Ia aile I alu ese a umani porkalama. Ia au no whaftai atu I sunga I whawhiangainga mo lātou whalitua. Amene. Ia ao te akono mo lātou whalitua usom tuangani pele I le alii. Ia o alo foi ma whanau. Ia tainane fo I le tapua inga aso tātou watunu o Samoa ma le whainga malo mamalu. Ia whaftai fo I le tapua inga aso mātou motu nei a Amerika Samoa le tāwhatoru le whainga malo Amerika Samoa. Ia ai maiso le a ingo le whatotua le tino Keriso. Whaftai lo tō alofa I a tama. Whaftai lo tō wanga lelei. Whaftai lawata I le tō mafuta mai malango maneta e au. Ia wa manuia ai fo I mea uma mo le vi inga o tama. Ia o le talatu na nei tai au. Ia manute le ina nei aso I le alofa ma le anga lelei o le atua. Soifua. Alofa atu Florence. Alofa atu Pule Yala. Soifua.